Повторно сме во студиото на Утрински печат. На линија на Zoom врска го имаме мојот колега, новинар од Белград, господинот Бошко Јакшиќ. Тој е инаку редомен колумнист во весникот Слободен печат, а неговите колумни исто така може да ги прочитате и на порталот Слободен печат. Добро утро, господин Јакшиќ. Како сте? Relativno dobro, jer jutro nije baš moj omiljeni deo dana. Ja više volim da radim noću, ali novinarstvo ne bira vreme. Така. Помина 4-5 дена од преговорите на српскиот претседател Александар Вучиќ со косовскиот премиер Албин Курти во Охрид со посредство на Европската Унија, а до Белград се уште пристигнуваат пораки дека иако во Охрид не е потпишан, сепак е постигнат договор меѓу Белград и Приштина и дека двете страни се обврзани да го почитуваат. Дали анексот на договорот меѓу Белград и Приштина е обврзувачки или не? Вучиќ рече дека тој не го потпишал и дека не е обврзан да го спроведува. Од каде сега ова? Pa da, tu se pravi jedna konfuzija koja u suštini ne postoji. Dakle, po svim tumačenjima stručnjaka za međunarodno pravo i razne Bečke konvencije, usmena reč predsednika, premijera, ponekada i šefa diplomatije je isto toliko obavezujuća za zemlju koliko i potpisani dokument. Prema tome, pošto su se i predsjednik Vučić i premijer Kurti i u Briselu i u Ohridu saglasili u Briselu sa širokim planom Evropske unije, u Ohridu sa aneksom koji precizno govori o implementaciji sporazuma, pošto ta saglasnost usmena postoji, sve je to važeće i pravno obavezujuće i to svi jasno znaju. Ono što dolazi do određenih konfuzija, čini mi se da predsjednik Vučić, koji je pod velikim pritiskom opozicije u Srbiji, koristi stalno kao argument ja nisam potpisao kapitulaciju kako ga optužuju, ja nisam predao, nisam ni prodao Kosovo kako ga takođe optužuju. Međutim, to ništa ne menja na stvari. Ono što je dogovoreno i od toga nema odstupanja. U krajnjoj liniji, ono što mi se čini dobro sa ovim sporazumom, a to je da on predviđa i kaznene mere. Dakle, onaj ko ne bude sprovodio sporazum na način na koji se to očekuje, bit će sankcionisan. Onaj ko ga bude sprovodio, bit će nagrađivan ubrzavanjem procesa evropskih integracija. I novina je takođe da, za razliku od prethodnog perioda, da se Srbiji i Kosovu posmatraju odvojeno. Prema tome, svako može da odabere kojom će efikasnošću raditi i u toj meri će ići brže ka Evropskoj uniji. Dakle, ne postoji više nikakav paket, aranžman kakav je do sada postojao. Што од анексот или кои први чекори би можел Белград да ги превземе во однос на овој Охридски договор? Што е најлесно, најбезболно, да речеме? Pa nema tu ničega ni što je najlakše, ni što je najbezbolnije. Šta više, ono kako je predviđeno, prva stvar koja će se pratiti da krene u implementaciju je zajednica srpskih opština. Tu se radi o 4 opštine na severu Kosova, u koji su u većini Srbi, i 6 opština južno od Ibra, gde su takođe Srbi u većini. I to je do nedavno bila
crvena linija, kako se to sada moderno stalno koristi, premijera Kurtije, koji je odbijao da sprovede taj plan koji je inače dogovoren još sporazumom u Brizi iz Brisela pre tačno 10 godina. Dakle, za njega je to veoma bolna stvar. Međutim, međunarodni pregovarači traže od Prištine da odmah krene u realizaciju te zajednice srpskih opština. Prema tome nema više ni mnogo manevarskog prostora, a još manje vremena da se stvari rešavaju. Jer je jedna stvar, čini mi se, jasna, a to je da se međunarodnim posrednicima sa zapada mnogo više žuri nego što se žuri direktnim akterima ovog pregovaranja, koji su do sada pokazali da zarad ličnih političkih ciljeva često su spremni da odugovlače, da izazivaju incidente i da faktički podržavaju status quo. To vreme je prošlo i zato se zaista govori o nekoj istorijskoj šansi da Zapadni Balkan se reši svog najvećeg problema. Kurti вчера најави дека моделот на заедниците би го составил тој и тоа би бил негов предлог. Дали каква е таа конструкција? Još se precizno ne zna po kom modelu će to biti pravljeno. Dakle, s jedne strane imamo tekst koji je, kao što sam rekao, potpisan pre 10 godina u Briselu. Međutim, sasvim je moguće da će taj tekst do određene mere biti modifikovan. Govori se o 15 mogućih modela koji postoje u Evropi kojima se rešava samouprava manjine. Koji je odabran, to će se tek videti kada se otvori ta tehnička faza pregovaranja o ovom pitanju. Ono što je u Ohridu dogovoreno je na neki način, moglo bi da se kaže, ustupak Beogradu, jer nisu prihvaćeni zahtevi premijera Kurtija da ta zajednica mora da bude usklađena sa kosovskim ustavom i zakonom koji je izglasan u Prištini. Dakle, sve je to odbačeno i prihvaćeno je faktički ono stanje kako je to zahtevao predsjednik Vučić. Zašto je to tako? Može da deluje na neki način iznenađujuće, imajući u vidu da je ipak Kosovo favorit Zapada u odnosu na Srbiju. Međutim, čini mi se da je to možda upozorenje i premijeru Kosova, koji je svojim tvrdim stavovima izazvao dosta nezadovoljstva na Zapadu, uključujući ne samo kod Evropljana, nego uključujući i Amerikanaca koji su glavni sponzori kosovske nezavisnosti. Dakle, taj pritisak je onda usmeren sada i fokusiran više na Prištinu, a manje na Beograd. Beograd će doći na dnevni red posle toga oko drugih pitanja, kao što je jedna od glavnih delova evropskog plana, a to je njegov član 4 koji predviđa da Srbija neće sprečavati ulazak Kosova u međunarodne organizacije. Tumači se naravno sasvim logično da to podrazumeva i Ujedinjene nacije, a predsjednik Vučić i dalje kaže da on se drži svoje dve crvene linije. Prva, da nema obostranog priznanja između Srbije i Kosova, što niko ni ne traži, a druga, da neće dopustiti stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama, što je predviđeno sporazumom. Prema tome tu ima jedne konfuzije i kontradikcije, ali čini mi se da je to sada
Vučićevo samo ohrabrivanje za unutrašnju upotrebu da bi stišao te glasove protesta koji dolaze sa raznih strana u Srbiji, pre svega sa strane antievropske, proruske, nacionalističke desnice. Така, и сега, што е поверојатно или побрзо да се случи? Дали формирањето на заедниците на српските општини или пак столче за Косово во Обединетите нации? Pa po ovome Ili planu ništa od puta, kako se to često naziva, jasno je formulisano i precizno, prvo ide zajednica srpskih opština, a onda će tek kasnije doći na red pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Да, и ме интересира уште и какво е расположението во Србија меѓу граѓаните еве после овој Охридски договор? Pa može da se kaže da je prvi udar ili prvi možda i šok, iako je to prejaka reč, izazvan u Briselu, a onda je dodatno još seizmičko kretanje tla događa posle Ohrida i sada teško je ustanoviti u ovom trenutku pravo raspoloženje javnosti. Činjenica je da je javnost Srbije, zahvaljujući predsjedniku Vučiću i njegovoj vlasti posljednje decenije, u velikoj meri postala proruska i otišla na desnu stranu političkog spektra. Vučić sada pokazuje želju ili nameru da se na neki način distancira od Moskve i da se mnogo više okrene i približi Evropskoj uniji, ali sada pred sobom ima javno mnjenje koje on formirao, koje ne podržava ni rešenja za Kosovo, niti sankcije Rusiji, niti približavanje Evropskoj uniji. Dakle, neke istraživanja kažu da čak 80% građana Srbije u ovom trenutku je protiv, recimo, zavođenja sankcija Rusiji. Tako da Vučić ima pred sobom taj jedan front koji je on sam u velikoj meri stvarao, prema tome to je njegov problem, on je talac sopstvene politike, ali on mora na neki način da izađe iz ovog rebusa koji je sam sebi kreirao. Kako će to da radi? On ima određenu prednost, što može da zvuči paradoksalno. Dakle, njegova autokratska vladavina je između ostalog znači i visok stepen kontrole nad medijima. Sada, taj visok stepen kontrole nad medijima može da mu bude od pomoći, zato što režimski mediji već počinju da menjaju narativ. Isti oni mediji koji su stalno kritikovali Zapad, sada su utišali kritike prema Zapadu, povremeno kritikuju Rusiju, što se do sada nije događalo, ali ono što ste stvarali čitavu deceniju ne može da tek tako da nestane u 5-6 dana ili 3-4 nedelje. Tako da je pred Vučićem period, jedan duži period u kome će morati da radi, da promeni ambijent kod ljudi, da bi oni prihvatili evropski sporazum o Kosovu. Desnica je veoma aktivna. Desnica je prošle nedelje održala demonstraciju u Beogradu na kojima je bilo između 15 i 20 hiljada ljudi, što se u Beogradu davno nije dogodilo. Proevropska opozicija gotovo da nema šanse da u ovom trenutku, recimo, okupi toliki broj ljudi, što pokazuje da desnica ima jaka uporišta u javnosti i to sve otežava put
ali sa sličnim stvarima vidimo je i premijer Kurti suočen u Prištini. Tako da jedan i drugi imaju sada pred sobom ne samo da rešavaju probleme koji su na spisku ovih 12 tačaka evropskog plana, nego i da rešavaju probleme sa sopstvenim опозицијама и јавностима. Така, ќе биде невозможно да се седи на две столчиња. Ќе мора да се... Не, наравно, ја лично сам увек био против тога и ја сматрам да, поготово и пре украинскog rata, кој е заиста поделио свет на црно-бело, па е тој и немогуќе. Така да, али и пре rata u Ukrajini je ta kombinacija sedenja na 2 ili 4 stolice koliko je Beograd sebi proglasio, to su Amerika, Evropska unija, Kina i Rusija, da je to loše, to jednostavno, kako kaže narod, kad je mnogo babica, onda je dete kilavo. Mnogo je bolje i efikasnije jasno se opredeliti i u tome jeste veliki problem što se Srbija nominalno jasno opredelila za Evropsku uniju, ali u praksi sve radila da se udalji od Evropske unije, a približi Rusiji i Kini. I sada taj račun dolazi na naplatu tog viška stolica. Господин Бошко Јакшич, јас ви благодарам за ова гостување во Утрински печат и за овој исцрпен извештај анализа од Белград. Ви посакувам убав ден